Do stolca. Ajde. Pazi nogu. Samo malo, Andri, se pomjeri. Emily, nogu. Megi, nogu. Nemoj, prepašiti se. Bravo! Jel fino stolca? Ovako, ajde sad sjedi. Hajde. Hajde sjedi da vidimo. Evo taj će nam donijeti da njam. Hajde sjedi da vidim stolcu. Da vidim kako je. Vidi, može da se zatvori, evo. Hoćeš iti tu? Pa sačkaj dok Andrej završi, pa onda ti, jel može? Jel može? Sad će taj donese, njam. Hajde, podigni i sjedi.